Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. U MLA jong ka Maulai constituency, uba PT Sokme, haka katway terek unaitong arajar arpo, ula lek ben IT ka kali, ba ula thiet na ka scheme Special Rural Works Program, jong snem arajar khat khandai arajar arpo kabakot khat arlak tengka syaka jakari konswet belatip kum ka Ferrando Transit Shelter kom Children's Home kabadan ha Maulai maudat baki kenang ban pensuk ya kalek kawan ni ha kabadai bu school ni shaw school ya ki khana konswet ki balari ha kene jaka ha shwa ban IT ya kene kali dau MLA layo ka jingdwai na sister Daily na lingdo marsilong bat hadian bela IT yang kali la pelong da kajingalang ga beringkot apa kajingalam sister Wansuk Kendai bat layo pat sakajingkran na sister Teresa Salem Thangi bat na orang bak snong jong ka Maulai moro uba Peter G Lamare hagni kajingalang ki khana ki ai kajingwai kumno banyada na uknyang jingpang coronavirus ni kong na siya nga ba ay kaburom ga bakhaw shuble ba pedeng jo slap ndrei ni so komen ga long ba mental ai ga lat ngi bang pede ni program ai ko blek pang na kaliang jong ba Peter kumurang baslong bo pe nam ta ga jing haj be deng stong tha hi ba ko we ba kam tam jo am siam jong i na ga ta sister ku da ni ko farando na ko so ko blek bo nam ta sister ki ba don rekap ni ki khna ki ba shong ni ko yeng hang ni di panok na kaliang press di yang ada scheme yang second hash bit sampai ada bala sanction gelong na kabel scheme jo sudah aja pakai naik hope kita mata kum kedak ke IT ya kan kali syaki sister hab bang yuriban kap sister tiba-tiba yang sabsu hold to gana buat pas kap labiang yang baru Thank you. We really appreciate you for so much taking care or for having so much of in mind of the poor people, especially women, girls and children here for whom we work. So we are extremely happy to have you to be a great benefactor in this home. We really appreciate how much you love for the children here and for all of us for our welfare in this home. We sincerely thank you. Today we can say children will peacefully be able to go anywhere, any outing without any problem by this vehicle. I remember there's one girl from Kerala when the sisters asked her, "What is your future?" That girl at the time she was only the 6 years old. She said, "After I grown up, I would like to be a sister." What a message that girl should have meant to convey about her future. She continued. She continued to be a good girl, and also the blessing from the whole family. Then she constantly she prayed to God, and last she became a sister. After she became a sister, because she came from the poor family, what she did, the intention is how to help the poor. The same thing that what I'm having here, even from your side, that you have been dedicated, committed for the need of the poor The sister ke be ke jonga na kaliang ke jongpi, mau mene ka long hila ka long ya ki yeng ki sem jongpi, imei ki pa jongpi, ki men jongpi, ki para jongpi, kalong ban kalong ya ka ban ajit yang ka kam jong jing syakri. Atli ki kam ki bam nakali ang jongpi ka long kila na ban ong tri kan ko puat bata na bata ka jingtip jing lang baro ki sister hang ni ani ka Ferrando Transit Shelter Home Transit bak shelter kom home nakali ang jing sister atli ki kam ka way ka long nakali ang juki ka long ki petu nam ta ki domestic workers ki sister Teresa ide co-editor jong domestic workers kamamut nakali ang jong sister ka jong nakali ka home nang ni sister jenis ki petu nam ta chinge kalong jong ki nong trei belas ni kam tam kalong ki long kemi
bateri hak yang kisem jong hal yang kisem jong ki brio mak cibut ki jinge kidon ki traying ki babha ba kidon ki traying kalong ki basniu ki babha nakalian na jong ki kalong ki persyang kalong bangi ngide ki brio kidon kam kalong ya kaban nakalian jingi banyerap kalian kidon pada kalong ki traying ki basniu isyam nakalian jong ki kalong ba kide ki nong tre ki pentre ben ya ki kidon pendapreng jong ki traying ru kalong ba ki babha kirap kalau kitip bagi notri belas ni notri yang gede beduk kirap ke bam bedi kirap kalau gijan kinat kirap pisah tingkah kirap pecong sekolah di kun di jongki de kidon pada kalong ki trying ki basniu nak dia ngajongki teng kalong kim sium ha wat ya ga bayi kata kade ka jinglok jongki kidon ro ki trying ki basniu abam ka bagi ai kalong sya ki nong belas ni di batri yang semski kalau ibu nak jong kabam, kan ni kabam syet ha, ada kabam ke jonga, kanok jonga be kunti jonga, kan ni kabam ke bentar apa pada, kinong tray pada, kalau ibu nak jong, kata kadi jinglong kolong, jong kibriu kolong hak ni ke pakai jong mentah. Di ni so komen dulu kata bagi sister ke jongi kolong committed kolong nak rezeki kolong ban fight nak betah kolong ka jing kolong jong ki nong belas ni ki bon ki nong belas ni kumolo mata sister iko inga idan nak lu haduk san hajar ngut 5000 More than that. kalau san hajar ngut ki badis ki domestic workers tentang apa is hasil ki badis tar kalau hak ni kan ka organisation ki jongki isong tu kalau nak yang jongki domestic worker nong belas ni isnya kalau sister intention ke jongki kalau for the interest of others kajimut jeng kuat kajeng nama taki bay banyak hal dia di fight nama taka joki nata kadang nak yang di domestic workers hak yang seniru buku ki babon kalau ki yang sem di trying ki look syuk kalau nak yang joki kalau masih lemon kat pakwa nama boleh nama ki don mata kalau organisation kalau kan kabagi domestic orang kat bagi sister jong kata kadang way kabata kabar kabagi sister jong ni hang ni kebedan hang ni pok mau kalau kipet dulu nak kabata ki kon sweat ki kon rangdi ki bala ki bom dan syuk ki miki pa ki don dulu ki maduk ki besuk ki don ki macam sedam ki don ki nak ni kan ni handang ni apa sedar ko mang ni tak keli ki you know kami ye mai ni kami ye sister yang am ni kami ye sister kipet yang ki pet yang ki lep ha yang ki ka school yang pendiang kabam kadi yang borok kita kes kalau sister gitu kita ni kena kalau amar ngong sister kita ni ba sak ni kan dulu as 2.5 years de keman sih ya kita ni kena ni dulu as 6 siteng iwan kalau ba sak ni mata kita kena kita lai he mata kita nang he mata dah jingku dah jing snake dah jing dekat ke jong play adon we kena barit nak liang jugu hak liang jugu kalau marba namar kalau hak por baka kami ka ha kalau yang tekon bila let kalau ban bu kalau hak wei na ki charity home jong sister na bu itu kena ha ta gi on la bu ta gi tak sister ke sim ke lari la sung tho hi badai ka aden ong ke di broken family ke di gieng ke ba ye badok ke bin jas som bu ha yang sister la pen he pen san yo tok na hadu pen he la san kami kalau na jengai kalau kapet na jengai yo tokon kapet na jengai itu kon he san kan no sok ban koi ke por banda kalian sister ke IT nak kalau saya support saya parish apa hadu pilong father idon ni kena kalau balai nama beliau don cakap plan God has a plan for you and I beliau don cakap plan nama tak jong pi kalau nak benta kalau kinu ki kam ke bamangi gile kalau kan itu beliau don cakap plan nak benta ke jong piru kemdei bandu jingkemen nak ong nak kalian ngajoki nak kalian ngajong imei ngamdon ipah ngamdon umdon mon pet yang umdon mon kemit yang umdon balai isne yang nak kalian ngajoki nak kalian pi nak sungu you blai nak balai sungu you blai kalau play ke lanti ke dan hak ni gajian kan ni gajian khamha kan ni gajian ke jong pi khamha kan long ban yu we gajian dan ni kena bakum pi kem don yeng nak kalian ngajoki teng bopli nama umdon yeng sa ko mas kum seneng ke sa kalong hagi dukan sya ke sa kalong hagi Jakarta
don kibri bade ki bashim kabu na makam tam ikna ki shim kabu depi pilong dan bok bila ke kuy ki niyo kalong ya kan ni gajing ya kan ban sa kan ni kai ban kam long na ba tips ni kibri ki ba shania hoblay piru nak inhap kalong IT hoblay IT ka maria thai sati pa ba ko me ba ko pin IT na kan buai ha baga future jong pi kalong ka lawi pi kalong bong ha kai tu pi mungi wan na ka yeng ka beduk ba hata ka por jong na ka liang jing mengiduk in yo ka jaban ba dam do du hadam na ka liang ka jing hata ka por mangindon ka jan ka long bangit ka nong ka por lang indon jan indon blanket bangin kop hakku ka berni hata ka por na ka liang ka jing na mar lay na mengiduk nang ikwa ban bisha ni hak ka long bangi hak ban bisha da ka mithai ki hak ka por jong ki itong sister ang ni ki belama Maksud kita mesti bermat kalau jingduk we have explain before that if we don't duk ki bangi mat ka jingduk ni ka kuat ngala mat ka jingduk nta ka daw ka long mentala kwa ha ka long yang banyak kham ha duk besok system au tadi basya ngam ji kwa ka long benda ka yang jumlah kham tam ka long ban ken tombet ka long ki priu ki bajenjar ki system ki berkeduk berhirat ka kwa benda bahal ni tu blay ka long ko bang do ka mesin bang syakli blay no kli ka lati ai ka syakli bang ha hatam na pada imlang salang pada tak jelah hi berok guys ka pada jengi de pada ubah malai naga bam naga di long brio besyapting yo blay sadi sumar pangi ka ye ka sem jengi pad ngai scam ki basyong ni kaliru kita dapat ka jingda ka jingker ka jing sumar ka jing blay like naga accident like niki baro but ngai scam naga kui ka ye ka sem ai di skri ha hatam naga peta jeng ki we ka jingker pat jonga ka long ya driver jongi kalong hakabede ka long bat ka jing syakri jongi blay ku yepi guys scam ka long nakalia juki ndai benong ba nakalia jonga ngayo tulok ka berit ndai beri tu kama kita ka daw kanu ka bangi tereng nga jong video kalong bangi don kam matri no mesin blay tu kabha jon kam jing display ka lapinti nam da juki benjang ben ani ka por IT ni shabi au pilot banyak mentai ya kali ka kali tu ka kaum tu